Wadoke sigana wa mabende ne wachako godo NG adeko wito ngimagi masira mar apaya motimore odhiambo makawuono e aluora mar Mitaa mantiere Salgaa County Nakuru. Ote mawuok kuom apisas mag arita wacho ni nyamburko matingo jowuoth 14 mane wuok Eldoret kochomo Nakuru notuomore ndi gi lori mane biro mbelene. E kind joma wito ngimagi otingo jopuonjre 2 mag skul sekondar ma St Peters Mumias kod jariembo mar nyamburko mar jowuothno. Joma notony e masira na 11 yudo thieth e od thieth mar Ufa mano Nakuru. Around saa 9:30 hivi kulikuwa na ajali hapa. Gari ya matatu ya shuttle Bungoma line shuttle ambayo ilikuwa inatoka upande wa Busia na ikielekea Nairobi ilipata ajali hapa, ili lose brake na ikaingia lori nyingine nyuma. Na tunaona wengi walikuwa kwa hiyo matatu ni wanafunzi wakielekea half term. Na katika ile hali ya kuokoa tulipata kupoteza watatu. Dereva pamoja na wanafunzi 2 waliaga hapo. Wengine majeruhi mbaya walikimbishwa hospitali Nakuru na Molo. Madereva lazima wazingatie sheria za barabara. Pia lazima wajue